Abahigizi ba Patriotic League of Uganda PLU okurwa mu cyanga cya Ankole erizoba basibo mu kwemurwa ubwe bari kutambura bando kwetororo Rembo Mbarara bari kutabarusya patron wabo General Muhoozi Rugaba ahabwo kutoranwa ka CDF. Elinyeto abashisha abachara amahe polisi all the agencies bona president kwale biengu barakunda General Muhoozi Rugaba yamuhereza ubwa CDF ezisha box CDF ya twalingo meji ebwakale kuraba mu burya asistanda mugwira hasi habo kuba mukandi mu kimanya ngo amahago kandi gabona bone saba kongera izoba it is on history ngo mwana wa Uganda kandi zari ngo mukumanya yaba CDF kudumbira amahegona konga aba civilians abantu bekwatire muri ba celebrate abayita bo mu kujaguza uko kutabarusya General Muhoozi Rugaba nabagira ngo naza kongera kutereza obusinjo mu ihanga mwantsima President Museveni ahabo kugera ubwenge bwingi akatereza umwana obwa kweta General Muhoozi Rugaba wa CDF wihange tinamasiko adeni yaterera General Muhoozi Rugaba erizoba nibwe yakwasubwe ngoma nka CDF obwa rukuzombejere bya General Wilson Mbasumbadi kanto manyangu ni byinji erukwija kandi yaratukorere na munonga President Yoweri Kaguta Museveni now and Muhoozi Rugaba next president. Omugandi obukama bwa bunyoro kitara bukwatanise n'ekitongole kya government kya National Agricultural Research Organization naro batongoza ho musoro gw'amani ogwe cyo kureberaho cyahikemwe mu cyaro cya Musayija mukuru omwishaza ry'obukame ry'abahaguzi omuri district ya Kikube endi menu runde kolenu ekayizemo n'abantu bayitu omubunako hakukuba ntaje teroho kandi abantu bayina kurant begeseza basomeseza abana bayina kurant batwaire abana babo marwaro rundi kombeko bomezi oburungi hano tayiro kofi abokwanike ekitugwire hayi ahandi tugenda kora ebintu ebindi so nicyo tukubasabira omuratunga hitaga erindi aho tujitekeho nebitoke tujitekeho nenanansi. The quantity and the quality of coffee that comes from Ankole is very high. Why members of the cooperative regulate themselves, but Bunyoro has the ability to outcompete Ankole. Exactly. Omusoro gw'amani ni kimwe ha bintu ebyatirwa mu ndagane yakozurwe obukama bwa Bunyoro kitara na n'ekitongole kya government ya rwagati cya naro omwaka oguhwire okubuture by'obuhinjo mu bukama bwa Bunyoro na munongo kuhinga omwani nkusaba project eno nyakwizire demen bayiraba abantu babo yemba nabagozire kutaliza hamu mugiye konyeze kurungi tugiye konyeze kurungi tutasisa sente za bukama hamu na government kurangu project eno yatufukira yomukieno. Ahabwa TV West ndi Elias Tugusa na Nwagaba Katoto.